Ngerenge koena na riba geri no musasweti otobire njarare gocha ngochara kwarigani lakini ndobinga we can continue program asago turako nyarero bona kwa mheshimiwa cho waziri wa Karicho Eric Mzenda aendelea na programu ambayo imesharia. Ndamana sana asaliwa Your Excellency ndamana sogocha na familia igaonspi na walimu esimwachire kwa be familia asa Marieta Eric Mienda ndo waziri wa culture ase county government ya Kisii na ndenje na nkuruga aigani nkainde wo ngorori raveli kwa mwene kitangani tawapele tuwabari tawike familia yange ase matukaya sona bagenda betemirerere nende twarambye tokere tukari arera tarabe okono kwa minto tuambira ngari mwari chief bagaiga Tom Matobo arate timu yae ngari tabanda so wangu Your Excellency Biamano sana Soweka, familia ambayo imefiwa, marafiki na waombolezaji wote ambao mko hapa makiwa. Asiritalia nengo Tom Matobo, Senior Chief Ramasha. Mimi kitu ningesema chawa na ekausiwe. Your Excellency, tunataka kuuliza just ifanyike. Sisi kama binadamu ndotege tukorosege somba. Nyasaye arusubeke somba asowe minto onyaletega gutwa na kurara. Yo ototagete chasi ekoro. Ntagete kubatambwa in a very special way. Abagana bali barera nyuma ntarera ni kipasa sauti. Kwanza kabisa ningeanzia manaibu machifu wenzangu ambao wako hapa. Nafikiri mko hapa. Nataka tu mkuje hapa mbele kwani nyinyi ni viongozi pande. Mmenisaidia sana kwa hii wakati wote. Na kama kuna chief yoyote ambaye ako miongoni mwetu na sitaona, naye pia nimemwita hapa mbele. Awe naibu wa chief ama kuwe chief kama mimi. Neno moja, jina na mahali nawakilisha. Thank you chief, wana governor na wageni ambao wameungana nao kutoka county, wananchi wa eneo hili, familia ambayo imefiwa. Amjambo. Kwa majina ni Kennedy Ondek, Senior Assistant Chief wa eneo hili. Hapa nimepewa saurikisha ni wana governor. Karibu sana. Thank you. Asante sana, Your Excellency. I'm Stanley Osumo, Senior Assistant Chief Suguta Sub-Location, which is within this Ramasa location. Thank you. Thank you, Your Excellency, Honorable Paul Simbalati. I'm Joseph Abuga Mugaka, Assistant Chief Liano Choki. You are most welcome and your team. Thank you. Thank you very much. You can have your seats. Niko na neno moja nataka kuongea. Your Excellency, vile umepita hivi ukakuja pande hii, hatuna barabara. Nataka tu kukuhimiza hawa watu wote ambao wako hapa Ramasha, wote walikupigia kura. Nani watu wako? Yale yote ambayo yalikuwa yanasemwa ni uongo. Hapa kuna amani. Hakuna jambo lingine mbaya litaweza fanyika. Na nataka kuuliza wale wote watu wa Ramasha hapa, leo mumeona maskari wengi, hakuna neno, si hao ni walinzi wetu. Niliona wengine wamestuka, hapana. Hawa ni walinzi wetu, tukiwa na hao hiyo ndio vizuri, si hivyo? Nafikiri sehemu hiyo nitaipatia mwenzangu ambao ako hapa
Kwa hivyo mheshimiwa, sisi hatuna mambo mengine, ukitusaidia hii barabara sisi hatuna neno ngine. Tuko na changamoto ya maji, lakini nataka kurudishia national government shukrani kwa sababu walituchimbia maji. Tuko na maji hapo. Shida tu barabara. Mheshimiwa, nataka kukwambia kuna barabara hii kutoka Sosera, Ekona, Ramasha Junction. Hiyo ilikuwa tendered na iwekwe bitumen tarmac. Imekwama. Hiyo hatuwezi kukuambia kwa sababu pengine ni kusukuma tu, utasukuma mahali fulani. Lakini kuna ile account kama ile yenye ulitokezea Masimba, Metembe Junction, kuna ingine kutoka Masimba, Suguta. Sio hiyo hapana. Kuna kutoka hapa Suguta hapa police station kwenda Emboro. Hao watu wa Emboro hawana barabara. Na hata gari yesipita. Hata mgonjwa akiwa pande ile, pengine wambebe, hata big haipiti. Alafu kuna ingine kutoka hapa Ramasha ikienda Riamicho kivile ulisikia. Pia hiyo barabara haipitiki. Your Excellency, nimekutakia mema. Nataka kurudisha kipasa sauti. Nawe pia utapatiwa nafasi ili na wewe uweze kunena neno moja. Thank you very much. Karibu. Thank you, Chief. Ndagete county staff walimwa mwezi motene musalutiga county staff walimwa Rokisi County na arawa director gaiga bakolia gasia wange mbia mono sana amogo salutiga. Thank you very much. Na inche karongo chikokora na arabatebia bantu ba minto ba Masimba na otore maga ino asoko bwate siegasi intwe una executive bali to implement chi program chumo governor ngo bakorra tore mwenzi chi ward chonsi 45 chire county government ya Kisii bonto ndeta abangaina na ward nere ego chigotengwa chibesa echibagire equally for all the wards naende ngonyora more eshare ya ino ndiye mono sana wana mokonganchira ndangire mwaziri ondabu mwaziri wa education arangerie etimu inde tigarite na ndarangerie mugavana. Inaomboleza kifo cha mtoto mdogo. Wageni wetu baru kurushinse mao na more especially Kobesi counts ngangiriri bageriga enjendo pole ya nego cha senkiriga twatame ko nyiligereria na wikage na korre mangana gendrete na yonsi twatame mo gavana ito na nyakwane lakini ndede ko ri bageriga your excellency daike amoyoga ndangerie Mheshimiwa Yesuka Jongo Rudinga na Elimwega Oru naye pole yao. Ifamili yumwano mintoraire Wairi, Your Excellency our Governor ne team ya Kisii County ngima n'abanyari bari bonse moraiga aseri tukoria rero lakini itena atiniraiga n'abande korete ngane engora yane yabene ngaya namangana akorekaniri atari amaya naende kubwekera umuntu nyasa kurara asobuwe baego kewa amatukataraika aseri etari Yesu igente kibwatiwe justice be seen to be done. Governor ito aiga gotoro iramani ruguru. Abantu baramasha takipore. Egento nari gusaba. Nje nabore tichikura nkabuvwa bila kupingwa. Naende nganchirana. Abantu baminto korwa our area MCA uyugaiga umuntu bwato muyoko bagenyama kipare kimoko bori abantu baminto bunana igure ngaba nubwate mwari gwikanye erinde atoye abachumbe baito uriyo bari bachorire babinto tobasike dabaro babwate si abandi abarayi baito bonse basikwe
na gavana oito ne rasikwe atokorera magenderero abantu beto banyarasi bagweta omorembobe into nari gusaba tobeamo nari tubwaterane amagomba manene gocha se familia yiga tubyo spia korekanire igaiga ka kiti atorene gavana ngambia mono ubanja ni bonene no anja gapara kari kare ko yenda gochiaria inche na kurete baki na yabantu bagweta gweto mu bero gweto keka na inche na babwatsati biamono gavana karibu biamono aira libagaya kina nasindi ngara na bodi chikura ngago na nenda ngari meshaka obonyo mheshimiwa Chwango chagai au kwa nenda FM biamono my brother honorable Ondabu soko ngali bagana inchendo rambirambi yani family yoyo minto Franci oyo ralire ongena yo kabet family yo mugakara temo bantu ba minto baramasha anchande te engora yane asogosiro gukomo mugako yo ralire kiagiraga etani 40 no mugaka anna yali grandfather tuachirega kobakero linga Franci uralire no atarale tuya ikiagira bitiri tuokwa bantu ba minto baramasa narore byana gabana ukirega gutureri sia bantu ba Masimba ward edo wakikishira gabana na Masimba ward is a very peaceful ward keren kwana rais chikura chiane ngakitu akeretwe igona anyora ngana ya bantu banjite mono ramasha chikura 480 posi kama kumubugati na 440 gabantu baramasa batakeire baligiririwe na maisonsi abere amangana ya kwanirwe mangana ya kwanu na ba mindutin ko nyairora lakini gabana ndete gogo tebi na nchigente kamo iga esto karanste Ramasha Primary School Ramasha Primary School nere alliance of Masimba ward aschingru chao chige tenimanyete kwale wancha nko huna babwata abana bawe karansi kirasi eke ya ngatimokero wono eke ya nasari abana ba 100 obamente kirasi ekame tomonke 100 na balimu ikiaga chingru chao no chige tawo yantenga fairly well our brother Francis again tutege no molembe abantu baitu no turarete ne ngombe ekeruga edu kame ngombe tukunya kabiboko ne cheti ndenga joko nyesiba ne waya egero rusiki amabere ndio bana sawa tigera biamono beshe yango ngire bageli nale mochumba tumagocha mojumba nyalwali masa yanga chakwa nali sisio nganelimo ilinde togende Your Excellency amangana meshaka kwa na igarbo maende polling station area karatwara kwenye taarira you are number 1 kale wika Senate Nyong'Au was number 1 akale wika se women representative Donya was number 1 abantu abayiga buna manyite ba masaba bali bataira ne tubuta ko bateringa mbiya mono abamangana rakonge mbiya mono sogo chaye yekara to aye kwa kuri deni ya obon mbiya mono. Thank you so much mbiya mono chairman governor ne family na bantu babintu bonsi pina bakwa mbiya mono to samatana mbiya mono samatana mungu soro governor ntu wadenke na ryo chikura ngoba tebiga omwesimiwa nanto magoje se family ani tu alenge na barabu Jumamosi sasa hii ndio sound inatumika so nibone family kimondo oje maroro mwesimiwa dani manduku abantu bamingo yongo batebige ndekemo abantu baramasa etore umubaga igoro tuabere for so wrong ntumanyibi mundu tayero nori omo Orekisi county ogokorera asioro twensi bitwa chikura chiagenda ndio karasta na gaba na segete agantebira masake gotangana gamasa yana police station yani
ngatige chiane ngachikomoka beneri unore ya nje bisi adani mani mandugu ndo asene brazi musikoro bisema ya la gore yero chega sana chetu igrasi yesi hivi pa January ya masango fika tore ege ndio kango saba usikuru ile ya primary ani ya secondary ere ya sekiru echiwe ibere masimba ward yekonge na ramasi ngoba tebire no musiri yantoma abana bemo go uniform 1 mwenzi p free paka form 4 so wana asindo ege tongo ba tebiyoka principal ya secondary ya ramasa Mtonyeri geredi mwasa kuobwa ndio ngeta magendero iparamba na ngosaba kirifu ngeta na nete mwesi ya dani banduku paka aga sosera ramasa super chanson ipari na ibate mitando ngong etendo ya etu umuirani na tera pariko ngendero serikali ya Kenya imwaka nichiweza walipende upya process ile ya ndrepe lakini msiri na weka chiweza pa January ndio umesema ngesko na kideka kwa sababu ofisi ya itro kita ile para wa mate ndio muno gavana azuri wekuru uraigo na turora mabera ruisa murabata no ra masa twaba yora mate ege ndo msimi wantoma na 5000 na ndio timeline ndio deka ngar 5000 na otoramu umurende Excellency, I take this opportunity to welcome you to Excellency. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. God is good and all the time, and the devil is a liar. Bitangani munganchire indu engora yane ujese family ya Francis mamu mwabo Francis muka Francis abana ba Francis abana ba mwabo Francis ne kinoro Jones Keramash pole baba isaransa ga wa umbata ke pahari gire gote mutu ente tingiri bagel nande abantu banyari bale ditangani nande mbaye pole munganchire nkwane bintu bire ntara kwana yali mwakwana ena mwawicha korora as France yako gachwa esenge njuma komoke nasireta alimagena nande no nkominyoka wuche munganchire nkwane bintu bire abantu bamintu yento nkiyo kebe megento Francis yako lere bali morochi nonye umubiroye umutuoye abantu bali bamwitete bobe nekere yuk Francis yakolet nesenge nchali ngenenje
nga Francis kurutwalenge kambiri Francis yankumyo kamagoro mutwiga aliana Francis yange nerenge geragi no embaskat na bwat no baringi nench nandi nyasaye narumya ayigaramasha ebe tukiramashaga eki ninje natanganita moyo tutigante weke mine nandi munganchere nkuane nandi nkuane nege songo nege swahili mungwancha nkuane tigamba tebe na Fara umaite edita arukire Fara go Francis mumreyo bitu kelyo ekirago itu iwete na chite hoteli asomo jumbo yo marenge agakura kunyororo baka banga nga kibago kikumuita ekerwa mwaka akabani conscious yote bakamwisransense bakamutocha bakamubetimiyo kirwakura bakamungenda bakaenda bakaruta roche kirwa murwa roche bakavuka baba pole ekinegento nteyene nga ligoso lyoka Fara kolete abantu bamene noko bana simba Arati eserikali yenene nimenete niyo oipete Fara and I want to direct because it will not be easy niwete mpaka abantu basungu mbalusikanete and we have told the police so that you must arrest these people who killed Fara. Justice must be found for Fara. Na achebe ngatabu ate kende na achebe nkuba richara na achebe nkuba gentoki sababu tiyo ba nkuba ita nga muite mube kuwa asaba mraba libonse yepi wale na simba bakama yakurika a list yaba mraba goita kuri number 1 mpaka karibu namba kiana ikieke what is it nguba bolingi mwogo itiraba mraba mwocha mundi kinja ikere ninje mugavana onye mugwate mechando ninje mugutwana ninje mechando abantu amento negente kebe mumrona yenye mbata bwate tali monta ibiri gento abantu amento it's bad inete wai mugete bona bayimukire bakire mbaje tene kigari useni iznye maragoba bagaswa daras in babwate machine yo ku print kiresa kire fake wa batage twarigiri baga baro gusemba ikubone babe korro nali barambwate abantu bamwe ndiri nati dara mashakaiga nalenge gosera abantu nga kirere mpate betu nga kibesa nimbwate kya pande esinge nje ba kore ibintu bya wash enkuba tebiga ntwe n'abakoliye gasi babantaba nande kitora abakoliye gasi babantaba inchengo tegera abantu ngitwagoteba abantu baramasha
mugani tutindike Fara justice eliwe imule tayari including serikali ya William Ruto account command tesaransi na barabuzi na babuli amabuli osobosi ngo batenvante biningo itete Fara na ende tindi korosa rans mabuli ningo itete Fara na ende kibaye kumuitera bantu wa mentenya ndibyo kumye wiki chwikire babe hanga Simba na bitoko murusi obisi na bako ba impeached na ba MCA onye tako ba impeached na ne sima ba correct na bako bekero hii haki abantu wa mentenya ajite busongo nkanya busongo irairese obo ibibu alengo robwa ngo ko ibyo bobe ubuge abantu banko bugo kibese n'ekiguni batara bagenda egente kebyo kana akolere n'ogo tacha epipe liyo buri ekine ketu bakombole o Simba tarakana besa chia pending bills ngo batenya ki ondebwensi Cortegas lazima akani lakini mwento Cortegas sembeo mwanje toka na bantu Cortegas sembeo manyanga epara ikimokuriraga ikiakanire nganchi kolekanite na Simba akane pare higo na kutoka kwa 50% njetinga nitibese leons emyaka yana nemeke nintegete na ncha abana bana bakine tingo takuri bese cyabwama bamurabarega mwibure bantu mbwati gasiga abamurabe pikipiki tarikebe bakora ko gende pikipiki nesenge injo gasite kore piki pujo abantu wamenye tete ngokora ai gama Simba egodi ya Masimba I wish no mwemse no alengi kangana bana muboli mwemse oino muboli na buba cross budget na arali abajumbe gairo umujumbe okyamukama mujumbe unyamasiri no araiga abana bagwisaranza bunge barose budget budget bagucha babantu iwe to buli mubabu atenga ho Simba urusiri kibasi Masimba oirire bobasi oirire machoke onya na tanga netega na kindanya ari kurusiye besa asina tanga ne ni chimbo muri iwe bangega yabagunjukana na Simba agaita abantu umaye chakore uko bori ngaki umeshimiwa ori nda itemboli gati onye osire kwa ile mwana orobera okurumire okwendra komwa abanyina ni nkoboli uso kumubegera ne Arati na diara correct nini kinga kitu mubekerte yarare mu kunganjira ice nendere gukora magendro ga Masimba ebe siye ya Masimba lazima ikorera tigamba te kiparanje to wanserite mbere ya kirego epare kuruku ramasha ya michoki ya muga ya mugaka lianche ya mugikoyo ya mandere mwenye mwenye liancha ya mainya
Maturi na ria Birundu. Chipare chimochi manete e contract warbalmiaroche abantu balimba silent e contract kurukupito yaro na teretene ko ronji tori chipare chi ichobie komo nyene ikero mwemse ko muri na chire ko muri ne tochi na krase tiri ko monyor mo wanja ndo chipare chi ngendre kwala chi ananto ogendre megas otebre nang onyore chibesa kuru national government njade ko musabirabia ambe chone chibesa kuru serikali nene arete te ko mabia onyi bitina kuse omurabo ate mbole chibesa kuru serikali nene nko motebia to arugo robonge no muchandone omonene weso muchandone akagenda isiko assembly akarama ba MCA nga bonse biba ngokwa bachange bono aba bakaenda bakamuseri kurwase intitindiko toka assembly ngawe simbotere nkamoteri akachikorama ba MCA bamwa tebe mheshimiwa longa ki aire ngora emyake menge tunyare kokorera abantu baita magendro abaheshimiwa kati ya 71 abaheshimiwa 57 no wabali na nchi 13 abandi mbele bata bakorera shoshe ne state county abandi mbele bata tuwa kanembo abandi mbele bakuza maligo nektari kaki abantu bamentu mwatere gasintu n'abaye abajumbe nchemno mugabana aba MCA na ndi mugani to bayibere na muragoke nte konyarikana na ndi mbetentebe te konyarikana kindobis igo igende byakabe e basari nkorunde na ena nsichimiro lisatu kiriyodi no ene njanyolete iraundi na tebe binche bieka ngotemenera e basari ya masimba nanwe kindireti naende na kineti kuri milioni 3 weikai sano abana bakwenda VCT tubaye milioni abana bakwenda form 1 million bali bande form 2 form 3 form 4 3 million abana basome Egas ya umujumbe na representative yae egas tu atire umujumbe no somi abana tertiary institution chi college ko chigo lakini kara njugo to mentangire ngo cha secondary mo cha to kolefiki to hiyo December kiremuch kwa menande chineti isato check na nimbate 1 million mosquito nets 1 million chineti esengencho yembra tuwane maril mero bia maril mero mariri ngoipera abana ngoipera abantu abanene na tebire chineti 1 million tokona na gusengima ewodi eno ya masimba kire wodi nkoene nere chineti karibu chimo naongebere igo kiromuchi ka kito basa kuburi wetani satu ikiara abandi baino mugo chiburi mwanda mwachi koroseri chinyene ile teacher manyachi bese kiri twatumire aso koleta mwe serikali chineti kiri nta ikenda sabe wakonyora wekire mwana aibeko mwenyene rara enetime igo kiromuchi tuatebire at least 3 nets abantu baralire tuli wakana chief metobo
aye n'ekikivu kyao n'abaturage bao nkuba na abantu ba CHP bonsi yete will be involved gaki oso wanje kweno tigakira umuchi onyole iganga tege meto wa no muntu umya mu msiraro ku Teresa oritaya bo aya choro no mu MCA esenyentale ngo muntu umya mu muchi igo tokori gasiyo tokonya abantu baitu ntwarete titangi at least kochi kile wodi. I hope no mheshimiwa boss na igete etangiga ngegete na tumete titangi kile wodi ntagete wana wa Fara ni tinaro kulete NYS munganchire gendo yokanda akorere Fara no koringa kitoko umwana uligas muwancha gaki manyanga mamu mwabo Fara naro na ikaga na nyole nyomba ese getega libro tianya okoroki nonye rubagondo koletiki ai baba mtato tebanga ngotumande shilingi 1,100 chikore nyombe ligo aterinayo mabatu wani tebu sirisa ine. I'll make sure netini yana tali 1,100 around 150,000 chikore nyombe li asoko musika Fara arale asagia tokonye familia ili wasibu nombube na kuwa na bantu wami ili tukio mwile bantu wami igoro mwisonde abali mbali CB sp 900 mtuatere tubonsi p na abaile na abali ikire permanent and pensionable igaba aliko na moko ramatanga moko rene kutano kuna konde ngokaire bona mwa kama ya contract ajako na rakobasai is permanent and pensionable by January kogo swa abalimu 558 abande ebakoba on contract ekero bayitandire myaka 45 ena richigo na ende boigo kuri katore abana banda bange baranyare kugendera gosomya ase ECD abalimu abantu baminto mutubwatire ensinyobuya mutuanchire mtuarosti service board, public service board konyoro mwako mwandoa bwate service board bwate service board tuanyire kioro ama bagakara atoke tindikorika driver chirocho ekiaro na atitenga nyore county kiwate driver 260 chiga chire 62 chioka mwega maganayo chiga 62 abagendi bali 260 chi secretary obisio ya noko nyore bwate chi secretary 8 ina litabwati no n'abanyagitari abantu bamente senye ndi mugabano ino na tendre ibi peritangani n'abanyagitari taitoro go centrique toro centrique no meji engineer inke chikolegas engineer tobwate moyo ke kurukwe QS munyari bariga oyo weka wali bakora ubujinjira cyepara etobwate ibiri cyuke counting amuka na budra usikulika lakini toko nenda chilesa ntulike abantu beto abange maramasha agaga mna mwata ya muntu tayo le county
na ndi ga no tu atanganite mu wanje ga kipira no ko kumae na ndi abantu aba tiganda tebi nyali baliga bono tigamba tebi nyali baliga iga ama waziri na aligete nyali bali na ete ama waziri batatu babiri nyali bali masaba oyomo nyali bali chache bugasi kaina na umuwaziri oyomo nkaimuka nkalika chief officer nyali bali nkalika chief officer inye ibere mate ibere guruga bugasi nkaimuka nkalika ibere choka kaki abanyali bali bamuntu simbo were koko ekera na nyore tikura chinyinge garage mo soko nyora chinyinge okora no nyekero mpaka mwa wate candidate lakini ikabua chikura korunyari bali yours na chepechiro nkanyore chire rosiri mabati tayo igora yanda achire echire ya ramasha mwenye mwenye inkina tevete kana kito ukoro sinde echire elia na letra nyare okore biashara korwaria koromai ntete ntara kura ndangeli abaishimwa balega iga at least abaishimwa nchuga yo mukua neta KM na enda bantu wa mintu ntakita matanga aya agenderere mechandete iyo ekerongo soka ekera ntaitena nchentine kama makomoke ali mageni mheshimiwa Usaga kuruwe wodi ya Nyamasivi tukwani gayo tukwani Your Excellency, officials from County Assembly and the entire county government, protocol observed. Abantu ba minto, especially family yoyo minto, rari kota pole, ense na bile kirinde tokotanga okukware ngwarire kuyagere ogora na abantu ba koreteiga ngotebanga undebwesyo goitera mainga atabu atima mocho lakini anya bamorembe tanga morembe bono ngotenga gapana iga no siki hande to nyako abatu ba tubuni bo bani mata ne simba igore inde bono iganga motije nguruga egodie Nyamasivi nonga igoga ninga nengi natanga ne tagumwe ka mungu kanga windu nano ara uga lakini na singa tai ngo kwa gavana laki utrawe ka virviri monorore ayenta tabu ndo tu staribo o mwana na bo mwe buri otwa wana watano 10 ndo kwa mwe kero ngori ke isiko itera na ndo to tenga mbekere igoko muita ngo kwa gavana ngaki kala mwa ni chance yo mwa bere achiche tokore ya siamo igoko mbobe mbuya mwana mbo ndo tegi bero Mbiramono, Your Excellency, the Governor, the priests who are here, Abaidi Nabasani ba Francis Mbiyamole Mwensi. God is good and all the time. Asamari etangoro kumalak matara omwe msio kiamo kama ward. Etuachire gaiga na His Excellency the Governor kuchakoleresia umusani itogo siko chakwa pole family umusani ito. Your Excellency the Governor abantu baitu banyali bali nabororo bale no mwana oyo minto wakwanera gaiga no yo minto nainde nare kugosabora nge chance ya mumukwanere kogara ni chomo nene na mutangane tia sia assembly
tumworokereria sakwenda bwangu tumukanyegera arocia magendero toreta magendero gitu kunyari bali mugwanta bega abantu baminto ikina kiege nteke nene komo atole chance no mugaba nateba twanyoreta magoto mama moto makaigo disciplinary assembly ya makikonaro lakini rende tukamotebia araenda aligereria katuligeria mang'anae Your Excellency etamu ya punishment yesire koera komorangeli tole na inde buna abanyalibali tobe kama mang'anaya egere tole etama gedra gota masimba n'abantu baminto banyalibali mogwanta boibo society ga send Paul to the family. Your Excellency, all protocol serve. Just Amaliete Ngoro Kubrenda, nominated MCA. Leo hatuna mengi ya kuongea, lakini walimu itete Fara, nyinyi muishi kwa amani. Fara, rest in peace. My condolences to the family. Naigura ba MCA mbara bakuru baraiga. Just you come and salute. Omondo no munyali baliale. Omondo nero monnepi East Africa. Tako kwani. Ya kuru kumrefu kuru Kiogoro mat. Mheshimiwa kwani. Abantu baminto abanyalibali isarutari yago igano tugata matanga mwaire asamariete akor kwa kefa mogaka na kabero mwe msio Kistown na ike tiganda te pore yane Fara no mosani ono ringi ige ndongo bodi abantu bari bamuita serikali ero twabaire wiki yemo ndaro kana isha maandamano bosongo oya abantu bari babugatu ege tukene kia kabere umongo yo Fara otigara na bane na ko usairia gobi aru mutokori gatira abanyalibali wika mukayo gucugia masimba asa bantu bakomorora ege tukio mwiso abaisha ndaka kwa mumo kama no kolega asingia muko tikatobotache mbuya bana watu wanuka Wera da timo ndo natigale ngajire etini ndego tenena aba wakili mulegaiga mu wakili Murara George ntegete mbabori. This is very important. Mpaka SSTV kama ivete pigipigeli kuwe sfare swati bakanye park abaskali bache tororo bagaderite bicheria lazima batoke mbarabi abantu balia manyanga kerwa itrefara bakore epigipiguna nyasaya kale bakanda ba parki mutwese SSTV sere bakaimuka Mambia kerbaja resisi Stephen Were bakagenda bakasayininse bakadelete wakili. We want to know and I want to direct because ni mawakili wa county, tafadhali mtusaidie hii biashara ya mauaji kiolela lazima yaishi. Kwa hivyo I request you again this week, let us get justice for Fara. Tigatura abantu bali bondo tugukagera tubwatwe torose haki netumeke. Thank you. Etini ya nene kurukisi umwana umenu nariga Alex Kamia Embrembe murana liga kurbonchali kurukwe Embrembe abakwani Embrembe njuga itaike moyo. Yeah, thank you, Your Excellency. Asoko Mario Gakro Kende na intu torere Fara.
abantu bamintu bamasimba nchenkuru kumosoti Dennis the youth president ase county to ya Kisii na ndete gusabwe county government ya governor nari kubatebige mpeke mabantu baitu bamasimba ibaibero tebanga muntu tayo oyere nichiko yugwitira amanyinga yo muntu taribo abantu bari bone bwaitete Fara nyasaye na bwate ebentara bakorere tusabire family na inde tutogo tunatogo support governor asigasia kwa Kisii county na bari bonse bibakora magabana kachimotige mwe governor chinga kinero bwa beritana aretira abantu baito ubuki bamene taribo igane saba sise ni mutera no murembe asi abantu bamintu banyali bari byemere njeguru kumakumba na kabiri ndizi TV kora bure ndizi TV kaya mugaba na kandra mabira akangemere mezi county government muneke jana muna njete Fara na Fara muna kumu support ege ntunta teko ya ndo bamintu abantu bamintu abarayibago siba twatenda mamwe nyinge sana umugaba nayo munateba igata jete pipe ya corruption abaibi tikatel na chikuru ni mugabana mwananchi na reference ngainga tukwa tukara ni mugabana tesive ngolibo kongu to mugabana time akore meremo 2027 munerekenda mapema to moirani akore agenda ya tarabo hiyo muzungu nugu sana biyo sana aliyetarioka bantu baminto banyali bali masaba mbuye mure embe abanyali bali twajakire gwake koko tuchamo ogo taba 2032 ato bwati zina ikotani waro munyali bali bwamene sana baba nasiri wa ndio kwa nyadusi no nyakaramba no haraka no mango oyusirete eye nyomba minto aba bamenyetera macha na aruna ngore nene sana ase family yo mucheto ngokora ngoterie gavana ya Kisii Paulo Simba Arati kwera gotoginyetaya kende tikeiro ches muna wachore twe elioto bilero chebi kuna kuoga mbigo tanga ng'ombe kunywa maji korerasi mune gavana munore Simba mbiyamano Yesu yi bema no introduce no tebese no naralia Your Excellency the Governor abali monsi mwachira samatanga ya kolera Fara na bakwani ndiye mule samalie tangoro kwa Alex Nyamweya seitonoga akini mokoro inwa bia muno mugambi asogo support your family ande bia mana sigasingi okora bia mana sana igonde director as a office governor a director of administration. Thank you bia muno Njengoro kweri kiongero yubwanyona nga mata agesu na njende director office ya governor na communication umaite mbali bana siasa mugwanje kiro muntu kwa na aletera ngoria kera li kondoras maria kanero muntu ndwensi ukwa naga tubasa koleta nsieli bwayem mpaka chirwe 10 tutigere family ndwensi ukwa Undegwens and last month oyongeri nere director ya communication yane no akuru nyaliwa aliga 1000 mwaziri education DC Ondabu authority 5000. Thank you. A director administration office yane Alex 1000. Mwaziri Eric sports only 5000. Kevin Usilik 1000.
mungwano yo mutambe tali obisi otoire 3000 Nyakiramba otoire 1000 echo mheshimiwa Wino Manduku 5000 mesha kana namba ringa kwa bet namba ibere kolwomuki otoire 1000 Embrembe otoire 2000 mheshimiwa Gesuka namba ringa Gesuka kwa bet tamanyeti awe tobe lakini hono ndio no hali around lakini otoire 5000 thank you Oyagi director enforcement 1000 Boaz ya kuru bumachoge 2000 oyo makumba abwate mpesa na bokubuli namba gali oba 1500 oyo Dr. Tucho chief of staff 2000 director municipality Oisebe 2000 Pastor Mugire 1000 umuntu nali natagita kuane oyo yakoro kwa Atika Melzedek kurunyali baliga otoire 5000 thank you oyo mungwano nero kuranta ngaso iliviata orule emia biamono emia kwa rutarieli buisaranza umheshimiwa Matara 5000 moja wa amina umheshimiwa Unsaga otoire 5000 mpesa aba waziri aba wakili aba babiri barule 5000 it's 10000 you can get the number mpesa like Mofat ne contract gete ye county 1000 mwako ndega iga Peter Mabeya retired police officer 1000 thank you oyene chairman ya boda boda oyo batake tugo nchuga oyonere niwe tugo ikire irada nganere rasma bamoite omwana omoke omuchando muneti nkumanya nkikibagete aye esengi nitwekire kumanya inkuba tebitore tigabagoite tumanye koro otoire 1000 ne chairman ya boda boda Busongali 1000 oyene president ya boda boda no munyalibali sino nyalibali church Keumbu president take care of your team 1000 Okongo agotoka simatatu chairman ya Bakoriegas 500 1000 mpesa oyo okorasa ajiri give 1000 there mongwano oyo nere chairman ya boda boda Nyaribari Masaba Ondara otoire 1000 yendrone gasengia thank you my brother umheshimiwa oyo Brenda ngotumare 5000 yali na team nere kurukunga Queens of Simba na baroba changa 3000 igo 8000 aina newechi mpesa mwenali Enoch Maranga 500 mpesa Sara Moteli 500 thank you umong na dengo ikombiri akuru ku nsense nyamongo umong no yokuru ku nsense kuru Keumbu 500 thank you aya aba mbrava tenaga aba mbrava na bali ngina Fara ama tukons kerto kolegas mbagu atikende
na wabagunya wonjuka nese gari yane itukulimo naba shilingi 500 itukulimo naba 1000 abana bari mu baroro bale erada y'abantu bali ba ati batakere goitwa aba bonse engo saba ikireche kikero kirasma kifanye nini kishindwe baravuka barure ikiombe kyabo 40,000 demono that money will get to nini M-Pesa yenda gari. This is part of the Queens of Simba. 500, thank you. Sindikisa bakori rugaiga 100. Bagaka bakorbugirango 200. Umwalimu Sure nyuete nogendete gasi engiama seinoga. I hope that you can win your colleague Kingendra co-inform abantu baito. 500, thank you. Matatu Gender Elizabeth 500. Oyo is my brother Omonene Mwalim James Ongere 5,000. This month asinigisa na 100. Kamraka na wakati nete communication kurbu machoge akor ku Hezbon 1,000. Ayo mwalim dogo to zinga na mia ine. Let's say we mo. That's Mombro ninjira muri. Oyo mombro se mo manye. Ose ewodi yaona ere. Woto mole M-Pesa. Okay. To make balance with. 400 na de balance ya to no M-Pesa. Omondo ya koroko mali orule 1,000. Yenda isaranzans. Oyonera koroko Benito. A team ya ne agege 1,000. Thank you. Yene team ya communication ya ne. Manduku 1,000. Maki Ombaye wallet chikura chake Kisi Central 1,000 to M-Pesa yenda gali. Mumro nkuru Jeff akuru Kiamukama 500. Mumro akuru ku Banana Bedra urule 1,000 shillings M-Pesa gali. Arasa kuru Varacho 200. Thank you. Mondo yo mutandi mo maete. No yose noga akuru kunyagaka 500. Thank you. From Getembe TV Ungaga Otore 1,000. Thank you. Oya akuru gete no kuruga usukono coordinator ya Nyaribari Masaba 500. Thank you. Misamburu 500. Thank you. Most indicators 40,000. Sasa 100. Sasa 100, 100, 100, 100, 100. Nyanchongi M-Pesa 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tomo sa kubeke mihoru sieli. 100. Madam, one more of another day, 100. Noya Kuroko Nyakwama 1,000 shillings. Thank you. Nyanti Kakuru Nyamasibi Kinire 400. No Montomi Yasan, or come your connected Kurmaga San. Miambiri, thank you. Kene from Nyacheki 500. Walter Omari 1,000. Thank you. One of Museveni 1,000. Mwaziri wa no finance 3,000. No more colleagues ya enforcement 150. Atika no Fara amenyete mwae 500. Ya genda uru mutambe mwana toko nyakurusi nkore. Genda ligi mondo dada ngakera arwe migaji. Gusuka no mutambe bwe.
Genevieve Queen 100, Alice 100, Gina, Sylvia 200, Matimo 200, Janet Queen 100, Angelen 50, one of Baba Sky Vanega Ukuruku Odera 1,000, Chacha, one of my securities 2,000. Aya oyo nero koligi kumono nere 1,000. Bogba 300. Walter 100 is good. Robert 200. Macri Queen 200. Sarah Simba 100. Josta 100. Rogers 200. Domiciano 100. Mwangu anjandi kichiwe sechiga kingo soka unyora abantu baruri. Osebona. Father gaki naroli nole you'll excuse us calling in the kege sini nikonya tu akole ukwana. 100 mwako ulio toletera 100. Yeah, this is good now. 500 Patrick. Chinji moja tuko sana. Deputy Chairman Municipality Kisi 500. One of my team Igaiga 500. Felix Ondigi 500. M-Pesa. Nganchire ene team ilituwa ngenero. Barule chibe stage. Bali mwabwate erongoli.